Nongeye kubasuhuza bantu b'Imana aho muri hose, aho mukoraniye ndabifuriza amahoro y'Imana aganze imitima yanyu. Umwanya mwiza twumviriza ijambo ry'Imana biciye mu kiganiro Isoko y'Ubugingo. Genda kibashikiriza banyita Pasiteri Christine. Umugisha w'Imana ubane namwe bakunzi ikiganiro Isoko y'Ubugingo, abadusengera, abatwandikira, mwese ndabifurije umugisha w'Imana. Ikindi ndabakunda, mbatekerezaho cyane nubwo ntaboneka uko bikwiriye, ariko mpora ndabatekerezaho. Ibyifuzo byanjye rero ni ukuzababona twageze twese mu bwami bwo mu ijuru. Nicyo nifuza. Murakoze. Uyu munsi nkuzaniye ijambo ry'Imana rivuga ngo ubumire ku cyo wakiriye. Ubumire ku cyo wakiriye, uzigame icyo wahawe. Haleluya. Ndavuga agakiza. Agakiza kabonetse ku musaraba Golgotha. Ni ak'agaciro gasumba inzahabu bene data. Ariko muri iyi minsi ibikanyaga ibikiba ni byinshi. Nagomba nkubwire ngo ni kumira ku cyo wakiriye. Ijambo ry'Imana rikunze kutubwira ngo tube maso cyane. Ariko se ujya ufata umwanya ugatekereza kuba maso? Ujya ufata umwanya ugatekereza ku gakiza? Cyane wigendera uko wiboneye ukabibona ibisanzwe? Ariko nagomba ndakubwire ngo umwanzi agucunga ku kigohe, umwanzi utambuka arenguka, abakugenza uko bukeye n'uko bwije. Kandi rero afise amayeri menshi. Ikindi nacyo ni uko udashobora kumubona agendesha ibirenge Satani, ariko ashobora kunyura mu bantu, mu bagenzi, mu nshuti, mu miryango, mu mafaranga, mu kazi, mu kintu cyose yanyuramo kugira ngo akugoshe. Rero bisaba kwama uri maso. Untaba maso gute? Mu gusenga, mu kwezwa no gusaba umwuka wera. Yesu wacu nashimwe. Ariko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, umuntu wese azigame agakiza yakiriye. Iminsi ni mibi cyane. Ndabona ibigusha abagenzi bikomeje kuba byinshi. Ibitsitaza mu nzira bikomeje kuba byinshi. Ariko uko biri kose, dore ndabona Kanani yacu iri hafi. Yesu nashimwe. Ijuru riratwegereje. Ubwami bw'Imana buri hafi gusumba igihe twahora tubivugira. Ubwami bw'Imana bwatugezemo bene data. Ubwami bw'Imana buri hafi cyane. Ibimenyetso byo byatanzwe byaramaze gushika. Nakangurira inshuti, nakangurira umukristo wese, umugenzi wese ari ku rugendo, kuba maso. Ntubivemo, ntunanigwe. Ongera usenge. Hari igihe wumva imbaraga ziheze, hari igihe wumva kuja mu bintu by'Imana uri kurakwega amaguru, hari igihe wumva no gusenga wagira ni nk'ikibuye kinini kikuri ko hejuru. Ariko ndakubwira ngo nta sengesho rito imbere y'Imana. Yesu aravuga ngo nubwo wasenga kantabyo, ngo ntabwo Imana izigera ikirengagiza. Uyu mubyeyi wacu Imana Data ntabwo ijya yirengagiza. Yesu we arazi ko muri iyi si hari ibigeragezo bikomeye cyane yarayiciyemo. Iyi si arabizi. Rero nagomba nakubwire ngo uko biri kose, ongera wikwegera mu gakiza. Ongera wisunike. Uva muri ibyo bikurangaje. Nta mugisha urimo. Va mu bitagira umumaro. Nta mugisha urimo. Yesu nashimwe. Niwumire ku gakiza wakiriye. Niwanashaka ugapfira, Yesu nahabwa icubahiro. Niwumire ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Niwanashaka ugupfire, niwanashaka ugusonzane, ariko kumire ko. Ndakubwiye ngo agakiza karakomeye gusumba inzahabu. Inzahabu ndazi yuko ari cyo kintu gifise agaciro cyane hano muri iyi si, ariko nagomba ndakubwire ngo agakiza twahawe mwene data ntabwo kahawe bose.
nakubwira ngo rero kumireko. Reka dusome ijambo ry'Imana dusoma mu Bami ba mbere igice cya 21, duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo kandi hari umuntu yitwa Naboti w'Iyezireyeli yari afise uruzabibu aho nyene Iyezireyeli, rubangikanye n'urugo rwa Ahabu umwami w'i Samariya. Bukeye Ahabu abarira Naboti ati mpa urwo ruzabibu rwawe kugira ngo ndahagire umurima w'imboga, kuko ruri hafi y'urugo rwanje, nanjye ndaguha urundi ruruta urwo mu gishingo carwo, canke niwagomba ndaguha amahera aruciye. Naboti yishura Ahabu ati nuhoraho ntakavyumve, kuko noguha ishamvu yabasogokuruza. Nuko Ahabu arataha ashavuye yijiriwe kubw'iryo jambo Naboti w'Iyezireyeli yamubariye. Nuko kuko yamubariye ati sinoguha ishamvu yabasogokuruza. Nuko aragenda yiryamira ku kirwa, aroresha amaso hirya mu rusika, yanka gufungura. Maze umwamikazi wiwe Yezebeli araza aramubaza ati niki kikubabaje ukanka kurya? Aramwishura ati kimbabaje nuko nabariye Naboti w'Iyezireyeli ntimpa urwo ruzabibu rwawe ndarugure, nticanke ndaguhe urundi mu gishingo carwo, akambarira ko atampa uruzabibu rwiwe. Umwamikazi wiwe Yezebeli aramubaza ati none si wewe uganza igihugu c'Abisirayeli? Vyuka, fungura, mushire umubabaro, jewe nzoguha urwo ruzabibu rwa Naboti w'Iyezireyeli. Imana Data itugirire neza. Ni iri jambo ry'Imana Imana yashize ku mutima. Naboti yarafise uruzabibu ngo rwari ruhereranye n'urugo rw'umwami Ahabu. Igihe kimwe Ahabu ariko aragendagenda abarira Naboti, aramubwira ati Naboti, ndagomba ko wampa urwo ruzabibu rwawe, nanjye nzaguha ururuta ubwo ngubwo, canke se ndaguha amafaranga bingana. Naboti aramurahira aramubwira ati ndakurahiye nuhoraho ntakavyumve, haleluya, nuhoraho ntakavyumve ko naguha ishamvu yabasogokuruza. Yesu nashimwe. N'Uwiteka ntakavyumve, ako nimwumve yaramubwiye ngo nzaguha uruzabibu ruruta ubwo ngubwo rwawe, canke se ndaguhe n'amafaranga. Ariko Naboti amenya ko gutanga ishamvu yabasogokuruza yaba atanze ikintu gikomeye cyane. Aravuga ngo n'Uwiteka ntakavyumve, n'Uwiteka ntakavyumve ko nabambura imambo z'abasogokuruza, haleluya, ko natanga uruzabibu rw'abasogokuruza nkaruguha, ko natanga ishamvu y'abasogokuruza nkayiguha. Yesu nashimwe. Ariko nagomba ndakubwiza ukuri, abantu benshi ntibaha agaciro umurage twasigiwe, agakiza twahawe. Wahawe ingabire, wahawe impano nziza, wahawe ingabire yo kwizera nk'iya Aburahamu, ariko urayitakaza, urarangara, Satani arayikunyaga. Wahawe impano yo kuririmba, ariko uriko urarangara. Wahawe agakiza, nshuti y'umusaraba, wahawe gusengera abagwayi, wahawe guhanura, wahawe kuvuga ubutumwa bwiza. Yesu nashimwe. Wahawe kuvuga ubutumwa bwiza abantu bakava mu byaha. Ariko nagomba ndakubwira,
iyi saha Satani araza akaguhendahenda akakubwira ngo uzi ko nshobora kuguha akazi gasumba iryo vugabutumwa ryawe urimwo, warangiza ukahagarika ukagenda kurondera ubuzima, ubundi se wabaho gute? Uzi ko umugore asigaye aza agahendahenda pasiteri akamubwira tuzi ko naguha vewiti, ugafasha hasi ako gakiza. Uzi ko pasiteri asigaye aza agahendahenda umuhanuzi akamubwira ati ndagutwara Dubayi, ndagutwara muri Kenya, ndagutwara ahantu hakomeye, dusohokane. Nawe ukabona yuko ari ibintu by'agaciro cyane, ugafasha hasi bwa buririmbyi, ugashyira hasi rya vugabutumwa, ugashyira hasi ya shamvu y'abasogokuruza, ukabihinduza ingaburo y'umunsi umwe, ukabihinduza ingaburo y'umunsi umwe. Uzi ko isi isigaye zikaguhendahenda ikakubwira ngo raba baruna kuko basa, raba baruna kuko bameze, nawe ukifatanya nabyo. Ariko mwene data, agomba ndakubwire ngo ntutakaze ishamvu, ntutakaze kwa gusenga, ntutakaze kwa kuririmba. Uzi yuko umusore asigaza akabwira umukobwa yahora aririmba, ishengero rikuzura umwuka wera, akamubwira ngo ndakwinginze turyamane rimwe ryonyine. Basigaye banabyumva ngo numve ukomeze. Ariko nagomba ndakubwira, Naboti yaramubwiye ati ndakurahiye, nagomba mbwiza abantu kuri yuko amafaranga atarimo Kristo byose ni ubusa. Nagomba mbwiza abantu kuri yuko icubahiro kitarimo Imana byose ari ubusa. Nagomba mbwiza abantu kuri iki ni igihe cyo kumira ku gakiza, kuko Yesu ari hafi. Haleluya, Yesu ari hafi. Niwibuke impano wahawe, niwibuke rwa rukundo rwawe rwa kera, niwibuke ukuntu wakunda Kristo. Ese ubu ngubu niko bihagazemo? Uzi yuko umukobwa musigaye mugendana mugenzi wawe akakubwira ati gabanya ubushamba, gabanya ubuturage, gabanya ubujiji, ubu ngubu twarasirimutse, ibyo bijipo birebire bigenda bikuta hasi ntabwo bikibaho. Ngwino nkwereka ahantu bagurira imyenda, ngwino nkwereka ahantu bagurira impuzu gatoya, ukagenda uzamura. Ngwino nkwereka ahantu basohoka, reka ubwo buturage, usomaho gakeya, wasomaho gakeya ikarangira neza warangiriyeyo. Ariko nshuti y'umusaraba, iki ni igihe cyo kumira ku gakiza. Garukana ukwihangana, ongera wihangane. Bwa mbere wari umugore wihangana, ntubivemwo. Tsinda ayo majwi ya Satani, garuka. Yesu araciciye ku ntebe y'imbabazi. Ubu tuvugana Yesu yicaye ku ntebe y'imbabazi. Shobora kuba wari wabivuyemo, ariko ndakwinginga garukira aho ngaho, ongera uhindukire, ongera uririre Imana, ongera ubwire Uwiteka ngo mbabarira, ongera ungaruke ko mu izina rya Yesu. Yesu arahungera gusubize ku mwuka wera. Yesu nashimwe. Ariko Naboti aravuga ngo n'Uwiteka ntakabyumve. Komeje gusoma, Naboti yarishwe avuga ati napfuma mpfa hako nkusinyira, hako ndaguha ishamvu ya data, hako nguha ishamvu y'abasogokuruza. Mukobwa niwemere upfe, niwemere wisige gikotori, niwemere wisiga amamesa, hako ugenda, hako utanga ubusa bwawe, hako ugenda ukaryamana n'umuntu ejo akaguhinda yarangiza akakwihakana. Ye mukobwa, igihe wihanganye kirakwiriye, igihe wihanganye ntabwo isaha ariho wabivamo. Ntabwo wigeze upfa, igihe cyose wihanganye ntabwo wapfuye. N'ubu ongera wihangane. Haleluya, ongera wihangane. Bakozi b'Imana, ibuka kera mwaravuga ubutumwa, none uyu munsi mwahinduye ubutumwa bizinesi. Mwakunze amafaranga gusumba imitima y'abantu. Mwakunze amafaranga, mwakunze amaronko gusumba imitima y'abantu. Ndongeye kuguhanura mukozi w'Imana, garukira ku ongera ugaruke, ongera ugaruke, ongera ugaruke, ongera ugaruke, ongera ugaruke. Yesu ari hafi kugororera umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ongera ugaruke. Bwa mbere warasengera abantu, wahagarara mu butumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana,
none uyu munsi satani yarakubwiye ati tora amafaranga, hanura amaviza. Abandi baremewe, abandi bakomerwa amashyi, abandi barabakatana bakabatwara muri resitora, ukabona ni byiza, ati ngwino nkwereke uburyo tubayeho. Ariko nagomba ndakubwire ngo ni iby'igihe gito. Yego, isi irakurya nayo ikazakurya, isi urayirya nayo ikazakurya. Si ibyo byubahiro, si ayo mavewiti, si ibyo byo kurya byo muri resitora bagutwaramo ngo nuko wabahanuriye. Nagomba ndakubwiza ukuri, nudahagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Yesu ari hafi. Nyamara ndavuga bakagira ngo ndimvuze, ariko nagomba ndakubwire Naboti ngo yumira ku ishamvu ya basogokuruza. Aravuga ngo ntabwo nayigurana nubwo wankwiruta iyo ngiyo. Yesu nadutabara. Yego, urabona ko aka kanya amafaranga asumba ibyo wari kurakora. Urabona ko aka kanya amafaranga utanakoreye aje mu nzira yihuse, asumba kagakiza wari warahawe, asumba bwa butumwa wari warahawe, ugatangira kugoreka, ugatangira kunezereza abantu. Ariko nagomba ndakubwiza ukuri, iki ni igihe cyo kugaruka. Iki ni igihe cyo kugaruka ku butumwa bwiza. Iki ni igihe cyo kugaruka ku gakiza. Yesu nashimwe. Nabo taramubwira ati n'Uwiteka nakabyumve, amafaranga yawe nuyigumirize. Umwami yari afise uruzabibu rwiza pe mu maso, ariko aravuga ati agateka no kuguma ku ishamvu ya basogokuruza. Yesu nahabwa icubahiro. Agateka ni ukugumana imambo z'abasogokuruza. None nawe wemeye ko Satani azishingura, nshuti y'umusaraba? Wemeye ko Satani akunyaga kwa gusenga? Wemeye ko Satani akunyaga kwa rukundo? Wemeye ko Satani akunyaga kwa kuvuga ukuri? Wemeye ko Satani akunyaga agakiza? Ese inzambi iri hafi, kandi inzambi igitebaganya ni ukuri urupfu rwagutwara. Urupfu rushobora kuntwara, urupfu rushobora kugutwara. Nyuma yo gupfa rero nta mbabazi. Igihe cyo gusaba imbabazi ni iki gihe. Nshuti z'umusaraba, uzabaza abatunzi, amafaranga arahera ni nk'umuyaga, arahera ni nk'umuyaga. Salomo yavuze ngo ni ukuruhira umuyaga. None rero utararuhira umuyaga, ndakwinginze ube nka Naboti. Guma mu kuri kw'ijambo ry'Imana nubwo wagupfira. Uzakigwa na kuri, ari we Yesu Kristo. Ngo niwe nzira y'ukuri n'ukugororoka. None uri kuraca he? Nimba Yesu ari we nzira y'ukuri n'ukugororoka, iyo yindi nzira uri kuranyuramwo ni iyihe? Hagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana, hagarara mu kugororoka. Haleluya! Ye mugabo, ongera ugaruke. Abantu bariko barata abagore babo bakagenda mu gusambana, bakaryoherwa ngo bariko bararyisi, bariko barumviriza abazungu, bariko barumviriza amoko yose. Ariko ndakunda kubwira, tutagarukira aho ngaho. Kristo ari hafi, kandi inzira ni zibiri, hari ukuja mu ijuru no kuja Gihonomu. Amahitamwo n'uyu munsi. Haleluya! Amahitamwo n'uyu munsi. Ariko ndakwinginga nshuti y'umusaraba, kubw'imbabazi z'Imana, uhindukire uve mu byaha. Ibyaha nta mahoro bitanga, ibyaha nta mugisha bitanga. Imana data iguhe umugisha. Haleluya! Imana iguhe umugisha wumvise iri jambo ry'Imana, kandi usenge Imana. Mana data, turagushimiye uko ari wowe Mana. Izina ryawe niryubahwe, nirishigwe hejuru. Bereye gushimwa n'amahanga yose, bereye kuririmbirwa no gupfukamirwa. Kristo Yesu, turi imbere y'inyonga zawe. Ndakwinginze mukunzi, wongere kutugirira neza, wongere gutabara ubwoko bwawe bwariko burumvira ijambo.
uduhe gushira amanga guko Naboti yashize amanga. Ndasengeye buri mukristo wese ashira amanga, ndasengeye buri mukristo wese ashira ubwoba, ndasengeye buri mukristo wese umuhe guhamya, ndasengeye umukristo wese umuhe kubigumamo nakabivemwo nkuko Naboti yahamije. Aravuga ngo ntabwo natanga uruzabibu rw'abasogokuruza, ntabwo natanga ishamvu. Natwe duhe guhamya Mwana, ntidugakangwe n'iby'isi, ntidugakangwe n'ibiyaga n'ibisharizo byo muri iyi si, ariko umuntu abibona imbere byuzuye urupfu. Ariko Uwiteka we ukangura imitima y'abakristo, imitima y'abavugabutumwa, imitima y'abaririmbi, bahanuza, basenza Imana, kugira ngo bahagarare mu kuri kw'ijambo ryawe no kugororoka. Uwiteka usuka umwuka wera, usuka umwuka wera, umwuka wera ashike mu mitima y'abantu bose Mwami Yesu. Uwiteka kugira ngo babive mu byaha banabyanga urunuka, kuko ibyaha biranuka. Saba ukoze ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amaraso yawe yongere kubeza abantu bose bapfukamye, amaraso yawe nabeze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mwami Imana, wongere kubandika muri cya gitabo cy'ubugingo, mazina yabo yandikwe kandi Mwami. Saba ukoze ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo wa Nazareti tubisenze twizeye, amen.